ibyo ibe byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye. Ndabasuje mbifurije kugubwa neza uyu mugoroba wa tariki 24 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'ibihumbi 2025, aho tugiye kuba twasuzumira hamwe rero amakuru akomeye kandi agezweho hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni imirwano yavuzwe mu bice bimwe na bimwe by'iki gihugu, yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Hose nuko bimwe muri bice rero byakomeje kugenda bivugwamo urugamba rukomeye cyane, cyangwa se imirwano nakwita ko itoroshye. Iyi mirwano rero nkuko amakuru ari kutugeraho, biravuga ko hari bamwe mu barwanyi b'umutwe wa 23 baguye muri iyi mirwano, ndetse ahenshi mwakomeje kugenda bumvikana imirwano bikavuga ko ari bitero birimo bigabwa n'umutwe wa 23. Ibyo Kinshasa imaze iminsi ivuga yuko bikwiye kuba byahagarara cyangwa se byahagarikwa bitewe nuko ari ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano hakurikijwe amahame ndetse n'amasezerano yagiye asinwa. Mu by'ukuri ibi byose rero bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane, kuko igisirikare cya leta ya Congo ndakwibutsa ko baherutse guteguza abo mu mutwe wa 23 ko nibaramuka bakomeje gutyo bishobora kuba byagira ingaruka zikomeye cyane. Muri Masisi imirwano yumvikanye mu bice bigiye bitandukanye. Warikare, umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare werutse kujyaho, yagiriye uruzinduko muri ibi bice mu gihe imirwano ikomeje kwiyongera hano hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse na guverinoma. Ibise biracura iki cyangwa se birategura iki? Umutwe wa 23 wakomeje imirwano aho bita Buhimba, naho kandi abaturage benshi bakomeje kuvanwa mu byabo n'ibitero by'umutwe wa 23. Ni mu gihe amakuru avuga kandi ko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo hafi n'umujyi wa Bukavu hakomeje kugaragara imirambo y'abahohoterwa n'umutwe wa 23. Ibi bije bikurikira video zerutse kujya ahabona cyangwa se zerutse kujya ahagaragara zagaragaje bamwe mu bagize umutwe wa 23 bahotera abaturage mu bice birimo za Bukavu ndetse yemwe na Goma. Munyemere rero ayo makuru yose tugiye kuba twagaruka cyangwa se tugiye kuba twabiva imuzi n'imuzingo dufatanyije. Hanyuma rero ku muntu mu by'ukuri utarakanda subscribe cyangwa se sabone, bibutsa ko mu by'ukuri nabonye kabisa mwamaze kwakira gahunda yuko tugiye gukomeza urugendo rwa Region Info kabisa tukagera ku bihumbi 100 by'aba subscribers nk'abandi bose, cyangwa se natwe nyine tukarushaho kwaguka. Ubwo ibyo byose bizaba dufatanyije nk'uko twabyemeranyije, ari nayo mpamvu nsaba ko mu by'ukuri byibuze abantu dukurikiranye Region Info izi saha murushaho gukanda subscribe, byibuze abantu 500 mukurikiranye iyi nkuru mu by'ukuri muvemo mukande subscribe. Ubu ndavuga ko batarayikanda kuko bigaragara ko nyine hatari ari bakanda subscribe. Kujya muri group yacu ya WhatsApp uraza kureba munsi y'umutwe Prito, uraza kureba muri comment urebe link twagushyiremo, niyo link ishobora kugeza muri group yacu ya Songa Mbere. Hanyuma kandi dukomeza tugenda tubana umunsi ku wundi. Abadukurikirana muri mu Burundi, mu Rwanda, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Congo, mu bihugu bya Afurika ndetse no hanze iyo irwota amasimbi, mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Mbifuriza kugubwa neza. Hari kandi nanone abari mu bihugu by'Uburayi ndetse abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, mu by'ukuri bashaka kuraninga business zabo, Real Estate, ndetse ubwo iyo tuvuze Real Estate cyane cyane twibanda ku gice cyo kugura. Hari nk'abantu bavuga bati twebwe turashaka kugura mu by'ukuri ubutaka, turashaka gukora ikintu n'iki, ariko bakaba mu by'ukuri bashaka umuntu ukibafashamo, kandi ugasanga mu bihugu by'Uburayi. Mu by'ukuri rero turabibafashamo. Nimero ni ya yindi n'ubundi musanzwe mutwandikiraho. Ubwo uraza kuba kwandika akamenyetso ko guteranya 250 78 150 tubiganireho. Deal. Reka rero dukomeze n'amakuru. Nicyo kiba kiduteranyije ahangaha cyangwa se nicyo kitwicaje ahangaha, ibindi mu by'ukuri naho utaha. Lawrence Kanyuka ni umuvugizi umutwe wa 23, bikaba bivugwa ko ngo mu by'ukuri konte ye
konti ye ngo yaje gusikamingwa cyangwa se mu by'ukuri ngo hari ubutumwa arimo arahakana avuga ko atari we waje kuba abushyira hanze. Ni mu magambo rero anyujije ku rukuta rwe rwa X urwazo rwitwa Twitter, Lawrence Kanyuka, aho avuga ko mu by'ukuri yifuje ngo kumenyesha mu by'ukuri ko amakuru ari gutangwa mu izina rye ngo kuri Facebook page yitwa amazina ye ngo yafunguwe mu kwezi kwa kabiri tariki 12 wa 2025 ngo ya account rero akavuga ko ngo atariye ngo kandi bakoresheje imyirondoro yo kuri Twitter ngo bityo mu by'ukuri ngo arasaba ko mu by'ukuri ngo bakwirinda nyine ibirimo birashyirwaho kandi ngo ikaba igiye kuba ngo yakurwaho. Uwo ninde ni Lawrence Kanyuka mu by'ukuri avuga ati twahakinzwe rero hari ibyo abagiye bamusubiza, ibyo rero nibyo yatangaje, ariko nago ari cyo ninje kukubwira cyonyine gusa kuri uyu mugabo, ahubwo nuko ari amwe mu makuru yari amaze kuvuga nagira ngo nabyo mbikubwire. Ahubwo icyo narinje kukubwira maginga cyangwa se nonaha ni ubutumwa uyu mugabo yaje gushyiraho. Lawrence Kanyuka yavuze ku bijyanye na FDLR, avuga ku masezerano ya Doha ati ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bukomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano nk'uko ngo babisinye i Doha, ndetse ngo bukomeje inzira yabwo y'ubushyamirane, ndetse aravuga ko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwanze byimaze busabe bwihutirwa abayobozi b'akarere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bo gukemura amakimbirane mu mahoro. 23 ngo irasaba abaturage ba Congo mu by'ukuri ngo bagire icyo bavuga ngo kandi ngo ku buryo abasivile bakomeje kwibasirwa ku bitero byinshi ngo byaba bikorwa ku rugamba, ndetse ibi akabishinja ubutegetsi bwa Kinshasa ngo harimo coalition ya Kinshasa, akavuga ko ngo harimo FARDC, FDLR, Maimai, Wazalendo, abacanshuro, ingabo z'igihugu cy'u Burundi ngo kandi barimo barakoresha indege z'intambara ndetse n'indege zitagira abapilote ngo n'ibibunda binini. Ngo ibi rero ngo biri gukorwa mu bwicanyi bwateguwe mu kwibasira abaturage b'inzirakarengane nkana bigizwemo n'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, ubugome, ndetse nk'ubwo ngo ntibushobora kwihanganirwa. Aya ni amagambo amaze gutangazwa na Lawrence Kanyuka. Ibi byagiye bivugwa kenshi ko ari propaganda ndetse na manipulation zaba zitegurwa n'umutwe wa 23 kuko ku ruhande nanone rwa guverinoma bakomeje gutangaza ndetse no kwerekana yuko abagize iri tsinda ry'umutwe wa 23 aribo bamaze imitsi bategura ibitero, bategura kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Tukiri muri update z'ingenzi kandi zihutirwa cyane, tuvuye kuri ibyo byavuzwe na Lawrence Kanyuka mu itangazamakuru, ariko kandi nanone mbere ko ntambuka gatoya kuri iki kintu ngira ngo abantu barabizi, iyo abagize uyu mutwe baje bavuga gutya uko biba byabagendekeye nyine urugamba, bivuze ko mu by'ukuri nk'uko biri amakuru aturuka ari kubigaragaza rurimo rurarya benshi mu bagize uyu mutwe muri ibyo bice bigiye bitandukanye uko kugenda beramo imirwano. Bamwita Major General Nyembo Abdallah, ni komanda w'akarere ka gatatu ka gisirikare uherutse gushyirwaho asimbuye uwo bita mu by'ukuri Lieutenant General Pacifique Masunzo. Uyu mugabo yamaze kugera muri Warikare aho agomba gukurikirana ibikorwa by'umutekano ndetse muri Region Militaire ya 34 nk'uko amakuru atugeraho mu mikoranire hagati y'igisirikare ndetse n'uruzinduko rugamije gushimangira ndetse no kureba uko byifashe hano muri ibi bice. Ageze rero ahangaha nyuma y'iminsi mikeya cyane rwose mu by'ukuri akimara gushyirwaho nk'umuyobozi. Ikintu uyu nguyu General Major Nyembo Abdallah ngo yishimiye cyane cyangwa se kimwe mu bintu yakunze, yatangaje ko ari imikoranire iri hagati y'abasirikare ba leta ya Congo FARDC ndetse n'abaturage rero barinzwe ahangaha muri bice. Avuga ko mu by'ukuri ari byiza cyane akurikije ibyo yahabonye, kandi mu by'ukuri avuga ko bikwiye gukomeza gutyo, abaturage bagakomeza gukorana neza rwose, bagakomeza gukorana neza n'igisirikare. Iyi mikoranire rero ngo ni imwe mu bishobora gutuma cyangwa se mu bishobora gutera ko habaho ko
mu by'ukuri igisirikare kibona intsinzi, akaba ariyo mpamvu rero yasabye ko mu by'ukuri iyo mikoranire iri kurangwa hagati y'inzego z'umutekano ndetse n'abaturage ikomeza kubaho. Kuri ubu rero amakuru arakomeje mu bice bigiye bitandukanye, akomeje kugenda agaragaza ko imirwano irimo irakomeza mu bice bigiye bitandukanye. Nk'ubu ngubu muri Masisi haravugwa imirwano, mu by'ukuri ngira ngo nabyo tubigaruke kuri iyi mirwano. Masisi havuzwe imirwano hagati ya 23 ndetse n'ingabo za leta. Ni mu bihe bice? Ni muri grupuma ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi mu majyaruguru ya Kivu. Biravuga ko bikomeje guhungabana nubwo inzira ya Doha yaba yari yaje kuba nk'umusingi wo guhagarika ibi bikorwa, ariko ngo inyeshyamba za 23 muri iki gitondo cyo kuwa mbere tariki 24 zagiye mu mirwano aho bita Kautu hagati yabo ndetse n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo. Nk'uko amakuru aturuka muri bice abitangaza, ndetse ngo ibije bikurikira ibiherutse kuvugwa muri Oso Banyungu, ubwo turi muri Nyamaboko ya mbere, ndetse ngo mu bice bya za Kazinga aho izi nyeshyamba zagabye ibitero ku ngabo ndetse no ku birindiro bya Wazalendo. Gusa kuri ubu igisirikare kikaba cyateguye gahunda yo kongera gusubiza umuriro. Ruvuga ngo Wazalendo ndetse na FARDC bateguye gusubiza umuriro ni nyuma y'iturika ry'intwaro ziremereye kandi n'izoroheje. Abaturage baravuga ko ahangaha Kautu ndetse n'aho bita Humura abaturage baho bahunze bahunga iyi mirwano muri utu turere, ndetse abimuwe kubera iyi mirwano berekeje aho bita Noto, ni muri grupoma ya Walo Uloba muri Warikare. Ahangaha nyine General Major Abudara Nyembo yasuye, kugira ngo wenda araza no kumenya iby'aya makuru bitandukanye rero n'ibivugwa n'umutwe wa 23. Mu by'ukuri urabona ko ari wo urimo uravugwaho, cyangwa se mu bigaragara wo uri kugenda ugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Hano mu majyaruguru ya Kivu rero andi makuru ari guturukayo, ubwo ni kuri Guverineri Somo Kakule, aho mu by'ukuri nawe agomba kugira hano muri Warikare, ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. General Major Somo Kakule Evariste ari Warikare kuri wa mbere tariki 24 Ugushyingo 2025 kugira ngo akurikirane ubutumwa, ndetse mu by'ukuri aho araba ari kumwe na Nyembo Abudara, umuyobozi w'intara asuye aka karere kugira ngo batangire imirimo yo gusubiza mu buzima busanzwe igice cya Warikare, Kibua ndetse no kurangiza ikibuga cy'indege cya Kigoma, aho uyu guverineri kandi aza gukurikirana ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye hano muri aka gace, no gushimangira imibereho myiza, guteza imbere ubukungu by'abaturage muri aka karere. Abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage baho mu by'ukuri barakangurirwa gukomeza gukorana neza n'abaturage ndetse n'ubuyobozi nka zimwe mu nshingano zabo, aho bivugwa ko uyu Somo Kakule Evariste muri uru ruzinduko rwe aza kuba ari kumwe nyine na General Abudara Nyembo, ndetse baza guhura bakaganira kuri byinshi, umwe nk'umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare, undi nanone nk'umuyobozi w'intara, kandi nanone mu rwego rw'igisirikare. Ngira ngo murabizi ko hano kuri ubu ubutegetsi buriho ari ubutegetsi bwa gisirikare. Ubutegetsi buriho rwose n'ubutegetsi bwa gisirikare. Ibyo bisobanuye iki cyangwa se bisiguye iki? Ibyo bishatse kugaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyavuze ko izi zone zose ziberamo imirwano bifuza gukomeza gushyiramo imbaraga ndetse no gushaka ingufu zo kurangiza ibyo bibazo. Hari ibice biri kuvugamo umutwe wa 23, ni amakuru amaze kugenda acaracara hirya no hino ku mbuga zigiye zitandukanye, gusa bamwe barimo kumbwira ko aya makuru ashobora kuba mu by'ukuri ari fake news. Umutwe wa 23 ku cyumweru tariki 23 ngo waba wageze mu mujyi muto wa Buhimba muri grupuma ya Walo Yungu muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga ko ngo uyu mutwe wahageze nyuma yo kurasana n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ubwo wari uhagabize ibitero. Ibi ngo bikanashimangira mu by'ukuri ko 23 ariyo ikomeje kugaba ibitero. Ahangaha muri Buhimba ngo uyu mutwe mu by'ukuri washe kuhagaba ibitero ku ngabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo
bari basanzwe bayobora ibi bice muri teritwari ya Walikale, ndetse amakuru akavuga ko umutwe wa 23 ku cyumweru aribwo watangije ibitero muri aka gace ku nkambi z'abasirikare ndetse na Wazalendo. Amakuru kandi akavuga ko ngo ingabo za leta nyuma yuko zitungwe no kuraswaho nabo zakikaga ko ari abaturage bahise berekezaho bita Kayirenge ndetse nabo bita Ruhando, kuri ngo bikavuga ko abenshi muri bo ariho bakambitse mu by'ukuri, ariko ngo hano muri aka gace ko muri Walikale Buhimba kakaba kakomeje kugenda kumvikanamo amasasu ya hato na hato. Ni mu gihe kandi n'ubundi abaturage banga muri bice nabo bari kugenda berekeza mu bice bya Zakimwa ndetse na Ntoto mu by'ukuri kugira ngo barebe ko baramira ubuzima bwabo. Ni ibice rero bikomeje kugenda bivugwamo imirwano cyangwa se byumvikanamo amasasu menshi y'imirwano. Umutwe wa 23 ushinjwa kuba ari wo ubiri inyuma. Hari amasasu rero ngo yaje kumvikana muri Uvira. Iby'iki kibazo rero nabyo byaje kuba mu by'ukuri hari amakuru atugeraho avuga kuri dosiye kugeza kuri sara avuga ko ngo abantu bane barimo umusirikare wo mu ngabo za Kongo hano FARDC nibo baje mu by'ukuri kuhitanwa n'amasasu arayumvikanye mu mujyi wa Uvira, ariko ibi bitandukanye mu by'ukuri no kuba ari imirwano yaba mu by'ukuri yasakiranyije FARDC na 23. Hari abayise babyuririraho bavuga ko mu mutima 23 ngo ageze muri Uvira ngo bayifashe ngo atangiye kuyifata. Ibyo ntago ari byo. Ni imirwano rero yasakiranyije FARDC ndetse na Wazalendo ku bwumvikane buke bwabayeho. Umuvugizi wa FARDC muri kariya gace Lieutenant Regan Kalonji Mbuye yatangaje ko iriya mirwano yakurikiye akavuyo katejwe mu by'ukuri nabo yavuze ko ari Wazalendo babanje kurasa amasasu mu mujyi ngo ibyaciye igikuba muri Uvira. Kalonji yavuze ko nyuma y'ibyabaye ngombwa ko FARDC itabara, imirwano isiga abantu 4 aribo bapfuye, abandi babarirwa muri 14 bakomereka. Yagize ati gutabara kwa FARDC kwakurikiye ukurasana kutemewe kw'imitwe ibiri Wazalendo zitari izukuri kwatumye habaho imibare y'agateganyo y'abantu 4 bapfuye barimo umusirikare umwe wa FARDC, Wazalendo 2 ndetse n'umusivile umwe wari umumotari, naho abandi 14 barimo abasivili 9, abasirikare 2 ba FARDC ndetse n'abawazalendo 3 ngo bakomeretse. FARDC yunzemo ko iriya mirwano yasize hafashwe imbunda 3 zo mu bwoko bwa AK47 zari dutunzwe n'abantu batabyemerewe, aho FARDC ivuga ko muri iyi mirwano mu by'ukuri hashobora kuba harimo abatari Wazalendo bari binjiriye uyu mujyi. Mu by'ukuri rero imirwano yabaye muri ibi bice nk'uko amakuru aturuka hariya abitangaza ntabwo yari yoroshye. Ngayo amwe mu makuru rero ari kuvuga kugeza kuri isaha. Lawrence Kanyuka ati turi kugagaho ibitero by'indege ndetse ati kandi ntabwo byoroshye. Ni mu gihe avuga 23 ivugwaho ibikorwa mu by'ukuri byo kugaba ibitero, kandi mu itangazamakuru ivuga ko igabwaho ibitero. Uwo bita Somoka kure guverineri ya Kivu y'Amajyaruguru yageze muri Walikale, naho kandi nanone se wenyine gusa kuko n'umuyobozi w'akarere ka 3 ka gisirikare uherutse gusimbura Pacifique Masunzu, uwo bita General Major Abdallah Nyembo yageze hano muri ibi bice byo muri Walikale nawe. Ni mu gihe kandi ku bijyanye n'ibyavugwaga muri Uvira ku gusubiranamo kwabayeho, umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Regan Kalonji Mbuye nabyo abishyizeho umucyo cyangwa se abisobanuye. Hanyuma rero kambashimire mbabwire mwakoze cyane kudukurikirana ndetse no kwibanira natwe, aho tuza gukomeza dusura amasaha imbere ubwo tuza kuba tureba n'izindi updates zigiye zitandukanye ziraba zigezweho. Nge nari Bosco umutaramu cyane. Iyi akaba ari Region Info, aho dukurikirana akantu ko kandi kuba bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukaho. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza cyangwa se mugire umugoroba mwiza cyangwa se mugire ijoro ryiza. Biraza guterwa naho ingengabihe yawe ihagaze.